Women's Polytechnic Aizawl. May cheta na zir na incha. Na zon na tlaka tiyam na zir tir na mun hidur tla nga omani. Course zir taitetsu. Modern Office Practice. Electronics and Telecommunication Engineering. Garment Technology. Beauty Culture and Cosmetology. Kan ngai poi mo ber chu kan zir lai te hian an zir chwa huna mani in som zo nge ni se ti hi ni. Hemiatan hian chata ka lekha an zir theinan campus nuam tak chunga hostel po chata kan neya. Laboratory changklung tak tak kan nei ni. Classroom zirtir na baka an thiam na te tinghet turin practicalin kan zirtir zelbo. Zirtir na baka co-curricular activities chata kan nei puyan ni China. Sports week te study tour te kumtin kan nei pui China. State chung le po na show nei na tam taka kan tel mek bo. Zirlai chuak ten hazon sak turin na shan panga tin placement cell kan neya. Hei hian kumtin zirlai tam tak ram chung le foreign thleng po in an thon chuak zut sut reng ani. Tuna hian admission form sem chwa mek ania. Ang event tu tan Women's Polytechnic tur tla nga le technical wing chal tla nga office hun chungin le the reng ani.